Bukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Matuloy ka kading agpalingga itang Gladys, bakit? Wala kay. Apay, ada ka di ipagatang mo? Awan mo't kidi. Sinalodsod ko lang. Dumagasak pa iti pwesto ti gayam ko. Sakbay nga agpalingkiak. Malumto siguro ati panagawid ko. Anya ti aramidam ita enda Julie aya. Binilin nakpi man na pumasyar iti ayan na. No, sa anak abisi. Amang ano adala ang bataan na patag nga ibagana lakay. Kita amot bakit Di ka agpakarabi nang runak at delikado ti panawon ita. Wen, awan ti pagdanagam. Agawid ak tumutla ang adagos kalpasan ti lakad ko. Pasensya ka no pinaguray ka, Mare. Okay lang, Mare. Maawatak mo't. Adumot nga ti customer mo, anas ka nga si Kaso, Mare. Italaang manan, Mare. Saan mo't nga inaldaw? Lakom ka di amin dagita naka-display, Mare? Ay, uwan, Mare. Amin ang makitam. Lakok dagita. Di, dakkel mo ti puunam ka dagita, Uwan na, Mare. Nagkapupay itilong ti daduma. Ay, nawaw! Nagingi na mo't gayam ti presyo dagita lakom, Mare. Ay, uwan na. Tamayat ti quality dagita, Mare. Sana basta-basta. Agraman basit abag. Ribo ti balor na, Mare. Tulungan nakman kit dingagla ko, Mare. Amok ka. Ba nang dagiti daduma agagayem mo iti lugar tayaw? Anyang iti aramidok, Mare. Kasanwa matulungan ka? Aramidan kan a model dagiti plus size a bestida, Mare. No kayat mo, Anya? Model ko nam? Ala, sa anak mo tasikat, Mare. Amangan nung malugi ka laang mat. Awan mo't dakas na no ipadas mo, Mare. Agpicture ka laang. Kalpasan na, i-post mo iti Facebook. Kan, itag mo ti Facebook page ko. Tapno adu ti makakita. Kita am dagiti ladawan mo, Mare. Bagay mo launay dagiti bestida alakok. Ala, sigurado ka di, Mare? Mamangan mo't no ulbudan naklaang. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak, Mare. No makita dagiti babak ng akumarim ti ladawan mo, sigurado amanayunan ti customer ko, Mare. Bareng, Mare. Kastilangan, Mare. Tulungan nak ngagla ko iti online. No adda buyer mo, ibagam nga umay dito'y pwesto. Mang tadak tulat ta iti gunggunam, Mare. Ay, sige, Mare. Sige, kasta ti aramidek. Ay, wan gayam. Alaam to'y isling bag kan may sa bestida. Tapno adda sampel mo. Adda may pakitam kadagiti target customer mo. Ni, ala, awan ti ibayad ko kin ka, Mare. Ay, uray di mo bayadanan, Mare. Itad ko alibre. Sukat ti banog mo anang imodel kadagiti lakog. Bag mo ka di daytoy, bakit? Unla kay. Ay no, nagbas Nakangingi naman. Hanggang mo iti 3,500. Hindi ka di madanagan. Saan ko aginatang data? Nangalam nga ron. Intan ni Mari Julie. Agraman ta bestida iti paper bag. Itan niya kumaaga po amang titi kumarim ken ka. Free item ko dagita, lakay. Inalanak ngamin a model kadagiti lako na. Model? Wala kay. Kita dagiti ladawan nga in-post ko iti Facebook ko. Lako amin ni Mari Julie dagita. Ay nawa. Bagay mo madgayam bagay. Pudnaw, lakay? Wanmay. Bagay mo launay. Uray, tsabi ka. Natayag ka, may. Ay, diyak ko maumanugot.
Taambok sa anak apasok iti standard ti may sa modelo. Ken sa anak asikat. Ang ipilit mo't ngamin ni kumare. Wala, tabagay mo't gayang bakit? Special mo, nagiti picture mo. Hello, Mare. Anya ti bagam, Mare? Mapandag iti kumarik iti pwestom ita, Mare. Nakita da ngamin ti inpost ko aladawan ko. Kayat da kanumat ti gumatang iti kasjay abistida, Mare. Ay nawaw, nagpartakkan, Mare? Adda-adagos customer mo? Wan nga rod, Mare. Kunaptumot kan ka? Bagay mo, ti agbali na model. Oray sa anak asikat, Mare. Adumat ti followers mo iti Facebook, Mare. No siya klaang, Mare. Kurang dayjay No itultuloy mo ti agpost, sigurado ang manayunan day tamare. Dakkel tumat ti bingay mo, no ado ti may refer mo a customer. Naimbag lang, damot maigatang iti bagas, Mare. Ay wala, kasapulan nga agdiskarti tayo itapanawan. Nakita ni ading mo ti inpost mo iti Facebook, Gladys anak ko. Model ka mo't kaya man. Model ti plus size abistida, nanang. Bagbagay mo, anak ko. Bagay mo launay dagiti bestida nga isusuot mo. Sana madlaw 30 titawan mo. Kas kala teenager. Ninanang mat. Bulaan nagpailaan ngamin. Saan ka bulbulaan, anak ko? Ibagbagak lang tipod, no? Kurang lang iti kape day tananang. Saan, anak ko? Alala, agtugaw kayo, ta itimplaan kayo iti kape, nanang. Ay nawaw, anya batan ti kastoy akawas ni Gladys? Masapul nga i-post na pailaang mat. Apati kaus ni Gladys akaruba bakit? Kita kasla ginatang na itimol, agraman tibag na. Ay, wulngag paisaw. Agin baba ng manan lakay. Si agad di mo bakit? Agin babak na nga dagos eh. Sa bagay, tikas tatao, uray out of budget da. Gumatang dalata tapno adda may pasikat da. Kita lang ngamin bakit? Di mo pakibiyangan lang. Ay, awad latambawk. Iti saan nga agbayag? Agrigat da kita lakay. Amangan no may lom-lom da pa'y di iti utang Kita lang ngamin. Di mo pakibiyangan ko na manang. Di ka magayam ti lumabas, Cora. Mabit madlaang tada sa ludsudak. Anya ka di dayjay, Sally. Apayakas di po post ti anak mo iti Facebook. Nagadua daw kas kadanya la dita. Sapay madlaw ang inginaan. Ha? Amangan might no naggapo iti utang tinggatang nakadagijay. Saan na aginatang dagijay? Pagalaan na kumangay. Noan niya man ti makitkitam nga ipopost na lako ti gayim na dagijay, Mare. In model na laeng. No daduma, dapay ti maawat na a free sample. No kasta. Modelo matanda dya Gladys. Wen, inala ti gayim na amang model kadagiti plus size alako na. Anya! Kasano ko mga agbalin na model na dya ang Gladys kat bilbilan magtabi pa'y. Anya jay kunam? Ay, kwa! Awan! Panawan kan! Ano pa'y tinaskin nga ramidan? Makapagkatawa talaga lakay. Anya di nakakatawa aya. Ni Gladys sa bilbilan. Inala ka no ti kumari na amudan. Anya kumaita. Ay na, itikas jay alangana, di na bagay ti agbalin amudan lakay. Unay ka nabakbakatan. Saan mo't nga amin na model katsikseng. At dadagiti tsabe wano plus size.
Ng bagay dalat tamo piman. Kasano ko mamay bagay kan kwa na, bilbilan ka nga raod. Ay, agsadong ka man si kasali. San mo nati bilbil ti sang kay bagam dita? Ibagbagak laang mata, tiada iti kaunggak lakay. No ibagad ako retritarupam, anya ngay matimariknam. Way, saan ka atsabe? Saan ka bilbilan? Ngam kuretritan takudil mo. At least, Jack, sexy ak iday. Saan akas kinigladays a plus size lakay? Nagado ka mo nga ba bagadan? Di sikan di siksay, sikan di pipitaw. Wala ka man lumapan kayo tayo ti kumari may tabakay. Jakon kayat lakay. Kasanon nagiti bagan bestida nga imodel mo kuma. Ang mga no adaman ng tibagat ti bakit akaruba talakay. Ni Nana Sali. Wan, imarmarites na kano abilbilan kan tsabiak. Saan ko kano abagay ti agbalin a modelo. No siyak ti si kabakay. Di mulat ta ni kaskaso. Tinapatag kat adalat agurder iti lakoy iti kumarim. Isupay kit din na pagsaksakitan tinakam ko no adaman ng timanggag ko lakay. Ang sika, noon niya timplano, iso ti masuro. Useless madlaing agpaiso, no day tapay kit di ti pakay-stressam. Awan matan ti makitkitak nga ipupost na dya Gladys lakay. Ay nawaw, biyag sa matindi Gladys ti bambantayam sika. Wana, tagasang banday ta. Model ka no kasjay ti pambagina. Di na bagay ti agbalin na model. Day ti kanay nga ibagbagam, makauma ka. Ay nalakay. Saan ama ka ay ayaw iti mata no bilbilan kan tsabi ti model. Naibagak ta sana malugi ti gayim na. Di ta ka man langin, nagadong amam. Di ka matimay idilones, mare. Di mo pa'y replyan ti text ko kan ka. Jakon kaya ti agbalin a model dagiti lakom mare. Ay nawaw, apay mat. Nagado ti sao dagiti chismosa iti lugar tayo mare. Di mo latta ikaskaso ida, mare. Sayang mat. Sapay ado dagiti agur-order kan ka. Nasakit mo't ngamin itirik na ti kasjay nga ibagbagada mare. Bilbilan kan tsabi akon kunada mo't tun mare. Ay na, mare. No siyak ti sika, ituloy mo kit de. Di ka agpapiktar. Bay ama ustal da, iti nakaro nga apal da. Isupay apaka istresak mare. Apay ngamin nga istresam ti bagim, mare. Di ka agpaabak, mare. Bay adagiti bashers mo ti ma-stress. Itay pa'y nga urayik ti desisyon mo, mare. Ado ti simangpet a koleksyon ko idi napalabas alawas. Plus size ti daduma. Mare, anya nga tano gumatang kalaangan iti manikin. May mayat ano si katimang isuot. Tapno realistic. Kan makita ti husto fitting na, mare. Awan mat ngamin ti plus size a manikin. Puro sexy matyada. O sige, mare. No kasta, ituloy mo ti agmodel ka dagiti lagok. No siyak ngamin, nakutungak malaunay, mare. Awan man langan, mare. I-model ko tapno realistic ako na, mare. Agya man naklaunay, mare. Mala, agsagana ka nga rudan, tapitsuran ka inton madamdama. Ikamat ti lumabas, Gladys. Anya ngay mananta nakasupot ngay nyawid mo. Siguro, bistri na mananda kita. Isungag pa iso na nasali. Ay nawaw, komporme matyar aramidam. I-model mo mananda kita. San mo tadakas? No kayat ko ti mangi model ka dagitoy lako mi, nana. Iti kastalangam, di ka mabaeng. Anya ko matipagbainak. Tinapatag kat disente dagiti bado nga isusuot ko. Sa maysa, oray no ibagayo at tsabi kan bilbilanak,
At least, bagay kulat tamat. At dalat dagiti maya tagumatang itila kumi iti kumarek. Kas kalapimpe man iti kas dangar aramidam. Apay, awan ka din ti kanunyaw. Nana Sally, no awan tinasayaat nga ibagayo, aguli magkailatan. Di yu dadailan ti aldaw ko. Ay nawa, kunak no isardang mong timang imodel iti lako ti kumarin bakit? Api nga datin nyawid mo sampol. Lakay, husto ti kumarek. Rumbang lang nga sa anak apa-apektar iti ibagbaga iti tattao. Sayang nga agpayso ti maila ko mi iti Facebook no isardeng ko ti agpost. Sapay realistic aladawan ti kayat dagiti customer mi. Gasta, bakit? Di mo ipalubong sa ma-stress ka. Bayam nga isuda ti ma-stress. Wen lakay, nang runa dayta na nasali. Ay, wen kayam, naalak ti komisyon ko iti kumarek. So, gimatang at iti naiman sa pangrabiyanta. Makitam day ta. Maya, ti resulta tara aramidang bakay. Itultuloy mo lang. Isupay a source of income mo. No kasta, dakkel magayam ti bingay na kadagiti may lalako daba daw. Asinaw, Ni Gladys sa karuba lakay. Nakita ka tin post na iti Facebook. isumot lang ti naibaga nila kay na kanya kadi na minsan ang nag-istorya kami. Ado kanumatan ti suki ni Gladys. Sa bagay, manuabulan mo tanar aramidin na dayta. Makitam data. Day tao ako na matsabi kin bilbilan. At dati income na. Si Kangay. At dati swildam iti katsismis mo. Ni, anya ti raramidin nyo dito'y balay na nasali. Kaya't kaama kasarita iti personal, Gladys. Maipapan iti anya, nana. Ay, pasensya ka na, no inoy uyaw ka iday. Ay, kamali, tikas dyan nga inaramid kaw. Amaw ka na pasagtag tirik nam. Agtugaw kayo pa yatag kape tayo, nana. Ay, saan mo't akapi ti gagarak? Kaya't kulaan ti dumawat iti pamakawan mau. Pakawanan kayo laeng no agkape kayo pa'y, nana. Ay, nawaw. Masapul ka di pa'y? Wena, tapno maramanan nyo mo ti komisyon ko kadagiti lakumi iti kumarek. Tauray chabi ak, effective latamot ti modeling aramidek nana. Ay, nawaw! Di ka agoy uyaw, liklikam dagiti dakas abalikas, laglagipam akas kadakwada, saan kamot a perpekto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At damat ti inyag da video okay tayo na anak kaw. Abangak day tatatang. Kanya wow. Isupay kiti agastos. Tapno adda ti pagkantahan tayo inton bigat.
Kasangay yun ton bigat kat. Manungay ti abang na dayta. Di yun sa lodsudan no mano. Siya kung ti makaamong agbayad. Sigurado ka anak ka. Tatang, di ka madanagan tag-sweldo ak inton Lunes. Iso na lang ta. Amangan no ang reklamo na iti karuban no ang video kitayaw. Itian niya kumaga po nga agreklamo da. Katunggal adag birthday dito'y lugar tayo. Saan amaawan ti video ke? Sa bagay Surutan tayo laang ti karfyaw. Tapno awan ti rilay. Ay, Alberto. Mutoy man ta tsinelas ka. Sa dino ti papa ng Filipa. Kunak man no maturog kan. Kasano ang makaturog da tao katingat aldaw nga agbidbidyo okay ti karuba? Berti nga min ni tata manita bakay. Aya? Way, nalipatam ka day. Nana, naggapuak mo't iti ayan daloy da iti agsapa nga maawam mo't tinadakamat na kanya. Amangan no para katakwada laang tinluto da Ha? Nawing gatang da iti makanti abang ti video okay o di may mayat pay. Mabsog kun natalnapay taglawlaw. Sikagit di mo't bakay. Amumbat nga uso ti video okay dito lugar tayaw. Kaduan kat agpa-video okay. No adda ti birthday. San lang adaloy da. Wala. Ngam nakasapsapa mo tanday ta video okay da. Tingat aldaw lakay. Ay, mapanak iti ayan da. Takasaritak manday ta aloy da. Ay nawaw, sika magaya Mari Pilipa. Umay katagkanta ka mat. Adamo lang merienda no kayat mo ti agmerienda. Sa anak nga imay, tapno makibidyo okay when no makimerienda No saan? Anya nga ro ti gagara Mare. Mabalin ka di, nga idipon nyo pa ilaang day ta video okay? Ha? Makatitilang no amoyo laang kuma. Ni, saan mo't unay anapig sa Mare? Ay, manggag nga raw, DJ Balay. Sa anak kit di pa yun na makaturog. Amumat, amanulaang ametro tinagbabautan ti pagnanaudan tayo. Italaong mo't Mare. Di ka madanagan. Kasta nga rudan? Tingat aldaw nga agbibidyo okay kayo? Makadisturbo kayo, Mart? Ay nawaw, ipakat naman ang ti kinatangsit na. Ni, inidip yung matan ti video kay tatang. Wala. Sa kaslang makaungat ni Pilipa kabayat ti panagsarita yaw. Tika ni video okay ti mga kagapaw. Tatang, di na maawatan mo't. Di balay. Orasan tayo nag-video kay anak ka. Ay nawaw, sayang mo't ti abang nga nabayadan tatang. Di napatay kat sa nagumura ni Pilipa. Nangruna pa'y kaadalan tayo ti iskinitay ti sangwanan ti pagnanaidan ta. Ay natatang, simro man ang ti kinatangsit de dya tao. Anya nga rudan nga iti aramidan dagiti bisita no saan tayo nga agvideo kay tatang. Eka, bayamo na video kay. Ag-istorya tayo latar na sa panawanan ti Rinay. Idsardang yung mga adagos ti video kayo idi kalmadloy da. Wana, time may nagreklamo ni Mari Filipa nana. Ha, apay ka daw. Nalaaw ka no, katangat aldaw. Kano na iruam tayo na da video kay tunggal adag birthday. Jak man amoy ti deja tao nana. Jak mat kayat ti kastagalad na. Impaka naman na dati kinatangsit na. Nariga nga may nakasarsarita na dya tao. Uray na saya ti pa nakisaritam. Maday ti pa nagsauna. Adan samot di tabalay da nana. Ay wag! Adda, kasagsangput na lang itay. Sapay la kumaa. Tanangag na tinagsaritaan ta nana. Bareng makarik naman. Ano, sa dino ti pangipanam iti washing machine. Panagkunak kat may mayat no iti sangwanan tayo ti pangipwistuak iti day talakay. At no naglipitis kinita. Ay naman, umanay ti washing machine ijay. Pasalilang day tayo ti dalan. May mayat matlaang no iti iskinita ti pangipwestuak. Sa anak amarigatan no kastang aglabaak. Ay, di ka ngararamid ba kayo? Ang mga nagreklamo dagiti lumablabas. Ay na-relax ka laang kadilakay. Siyak ti makaamaw ka dagiti karuba. Sumuro man ang tikinatangsit mo. Na, makita
Nay, kita ang bakit? Nalipitan ti dalan, iti nairwar ti washing machine. Tinapateg at napagdalanan da. Isuda mo tun ati agad jas. Apay, hukam ayat iskinita. Agraman timbakan da duma kagawaan, inwar mo pa yun. Di mo pa kibibiyangan da kita si Ka Alberto, ah? Ay na, di ka madlaang makapaglaban o kasta. Mabalinday ta. Siyak pa'y ti kunam. Ay no. Panunutong kumamit, dagiti lumabas. Bakit? Kasano nung nadagsan, wano dakkel ti binagkada. Ang mga nudida umanay. Santa na parikot day talakay. Ay ko iyan anay da mo ti bagbagidan, ah? Isarek mo kiti kita. Umanay day ta dito'y unag. Kasta nga rodan! Di mo kutkutsun da kita, no di mo kayat nga agapata! Ay nawaw, ayan nga itay timbakan planggana. Atay ti unag. Saan ka di ngayon baga? Adi mo pakibiyangan da gijay, tara matikmutlaan nga aglaba. Anda nga rin tilimabas akarubay tay. Ay ko imbagam kuma, talisyan da. Ay no. Isupay kiti amalislis yan na kita gamit. Amumot adalan to iskinita. San apang ikargaan, wano pang idisplyan iti gamit. Makapirwisyo kamot piman iti karubay, iti kastangar aramidam. Iruwar mo titimbakan planggana, wano? San man nasyak ti butbut ngam? Na, Bakbakitan ka? Ngam kastabay lang mo ti kapanunutam. Nakabisot ka mo tanagawag. Kasanumat tatang, ado tinay salidi tadalan. Isupay kit di may lilisyan. Ay nawaw, di ka maawatan anak ka. Pinagbalin ni Mari Pilipa apag displyan ti iskinita tatang. Naglipit lang arudan, kinarkaro na pay. Anya? Ay, saan ang babalin ti kastaa? Mapanyo kitaan tatang. Nagbalinan nga extension ti balay dati iskinita adalan tayo. Simruman nga tanti kinatangsit na. Kinasaritam kumana saya at anak ko. Awan ti tao di tabalay da idi lumabasak. Kasaritak to numaranak tatang. Di na kayat ti mapirwisyo. Ngam no iso ti makapirwisyo iti karuba na. Kasla okay lang kenkwa na. Ay, una yan ti kasta agalat day tatao. Awan samot ti tao di tabalay da Mari Pilipa na Elena. Idi kalman pa yapad padaanak ida. Awan gagpaisaw. Napanda na ki birthday di ta kabangiba nga barangay. Ada ka di masapul mo kadakwada. Ibagaklaan ko ma, ano mabalin, kat saan nga iti iskinita ti pangikargaan da iti gamit na. Kaasi kami matalumablabas. Ay uwag, da itamot lang ti reklamo dagiti pada malumablabas. Di pili pati kasaritam, ta iso tinagirwar ka dagita. Iso ti pagapapaan da kenlakay na no dedoma. Makapaasar met nana. No iso ti madisturbong makaunget. Ngam no iso ti makapirwisyo, awan bibiyang na. Kasaritam to. Sigurado nga agawid day siya intun madamdama. Dusyak ngamin di makisarita. Nagaduma na sa una kanyak. Agraman personal abiyag ko kairamraman na. Nay, anya ti umay mo ibaga si Kaloy da. Mabalin ka di nga ikatan nyo dagiti gamit yu iti iskinita adalan mi, Mare. Ay nawaw. Di ka aya umanay di tamaray. Nakutong kamay. Ay nawaw. Siyaklaang ay ati agdaldalan dito'y, Mare. Amumat nga adu tayo iti da ito'y compound. Maka-aksidente dagiti gamit yu. Nang runa pa'y nunadagsan ti awit mi, wano agdardaras kami. Alawanan. Kaano nga ron amay kat dagita, Mare? Nay, makauray ka kadi, mate. Ikatin mintulat ta kadi. Ay kat idardaras yu kumaa, Mare. Ay ka, makauray kayo, kunak, mate. Isarek mo dito washing machine. Di mo ikaskaso dagita akaruba lakay. Tamakita Nangig mo ti pa nagsasauday ta aloy da. Bastos ti pa nagngiwat na. Di ka mabuting bakit? Adudan nga reklamo. Ay kabaya matagreklamo da. No si katagreklamo, masapol ang aksyonan adagos. Ngumno ka aruba tayo tagreklamo. Agpatanggan ka kiti. Kinatangsitan ni kastangar aramidam
Natangsit ano natangsit? Anya ko maita. Ay na, pagkawanan na kabaw. Anya ngayon, inam abulan ng tinapalabas nga maging gaita na isalilat ta dagiti gamit da pilipa iti dalan. Ay na, talaga mauma akon eh. Ipalagip mo kinukuha na tinagsaritaan nyo iday, anak ko. Nakatangtang si tabakbakitan. Naku nampay. Kasaritak to dagiti pada tayong agdaldalan iti dayjay nga iskinita tatang. Nasken a masolusyonan ti parikot tayo. Di na urayan nga agkamang kami kadagiti masaknan. Anya ti planom kadagiti gamit mo na isali iti dalan may pilipa. Ay na, makauray ka kadimot, Loida. Ay nawaw, inam abulanan tinapalabas mare. Nay. Agpudno ka man kanyak, mare. Apalam samot ti washing machine ko iti iskinita. Iso akasta ka? Ay saan apulos mare? Ha? Sikala ang man tinaturid nga umay agrekreklamo akasta? Makapirwisyo nga rod mare. Amumot adalan dayta. At least, saan analaaw ti washing machine ko? Saan akas iti video okay yo? Nukastang agbid-video okay kayo? Ay nawaw. Saan analaaw ngam na isalimat iti dalan? Ulitek manan mare. Innam abulanan nga anos kami. No may katap no agreklamo, pumanaw ka laangan mare. Awan ti oras ko para ken ka. Ay nawaw. Anya ti kayat mo ama pasamak maray. Lagtun milaangan. Ay no kabaalan nyo, abay kit din na saan? Ay na. Makapa-stress ka talaga. Ay nawaw. Apa yan? Nagasgasan mo ti washing machine ko? Nabagtak pa yan, ti kalub na? Daytan, di bagbakin ka. Ha! Amuklatan no asino tinang perde iti washing machine ko. Sigurado aday jay aloyda. Adangarod pamanagnig mo. Isula ang mati nagrekreklamo. Ha! Mapanak iti ayan data agsarita kami man iti nalapat. Ay, di ka basta nagpabasol kasta. Ado tayong agkakaruba. San lang mo't aniloy dati karuba tayo Mariknak kat lakay. Anya ti mariknam. Mariknak nga dati basol na. Sa balik at tituno ti boses na idinaudi apa nagsarita me. Bastos kamot anya, Loida. Ay nawaw. Apay akas tamot ng tibagbagam. Awan ti amok abasol kukin ka. Amok asika tinang betak iti kalub ti washing machine ko. Anya? Sikalaan mati nagrekreklamo. Nay, kita ama. Di kag pabasol no awan pamaneknek mo. Iti anya ko maama kagapu abanugag ti bagik amang dadail iti washing machine mo ay. Laglagi pam. Agul uli maklang dagiti daduma akaaruba tayo nga mapunpunwan dametan. Anya tamo tayo ngay, ang mga numaysa kadakwada tinangarami diti kasta. Ha! Ireklamo ka iti barangay hall. Ay wala alam mo bang ka? Sa anak amabuta nga may pabarangay. Sigurado mla nga da ebidensyam no di mo kayat ti may babaen. Ay, awanan lakay, naperdi ti kalob, ti washing machine ko. Kunak man no dati pa barangay mo. Awa mo nga ro ti ebidensya nga ipakita kundi kapitan. Tadya mo nakita no asino talaga tinang dadaon. Amang ano dagiti lumablabas nauma na siguro may. Among nga iskinita, pang-i-display pa lang, iti gamit mo. Ay, awan pa'y makatawon day ta washing machine kanyak lakay. Kahit, anya pa lang tararamidam. Na, kasla di ka mo masayangan iti kwartaan na igatang iti washing machine ta. Tinapateg, kat mabalin pa'y amausar. Wana, ngam pangit mo tuntilangana. Wan ata kaguranak ide, no isir ko dagiti gamit nga in-display mit iskinita. Dahil ti ganaban, ti kinatangsit mo. Alay, i-display amin ang gamit mo dito iskinita, tamakita man. Kasta pa'y laong ti bagamot. Imbis at tulungan nak amang isirek. No ididamo ko makit kasta tinarabin mo, di mayat. Awan ko matinapildi. Yung anya tinarabin mo, inuray mo ang mapunuan dagiti karubaking ka. Pagyaman ma, tati washing machine, ti binagtak da, san asika ti dinangranda.
Ay nawaw! Agbalin ka anasayaat. Saan ati kinatangsit mo ti ipakpakat mo. Iti kasta di da kaguraan dagiti kaarubam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Daytoy siya, matay sapsapulam alista, am Shirley anak kaw. Ah? Ay nawang. Isungag pa iso. Sa dino tinangalaan yung iti day tananang. Dayon mat kadagiti gamit ko iti bodega anak kaw. Iti bodega lang ang gayam ti ayan na. Iti napalabas pa'y abulan na sapsapulak day ta alistan ti utang dito istor. Dakkel ti sana na bayadan. Wen nga rod anak kaw. No jak nakita, awanan. Baka malugi kan. Ay, pudno launay nanang. Sapay jak kabisado dagiti nakalista. Kasano kuma, kaidi pa'y napalabas atawan ti daduma. Rugyamon ti agsinger anak kaw. Isupay mo day ta nga inayon mo iti puunam. Di daduma, may gatang iti vitamins kan gatas yun nanang. Mala, sikat ti makam mo anak kaw. Panawan ka pa, itay tuloy ko ti aramidak iti bodega. Tatang, naimbaga bigatyo. Kastamit king ka, Rosalie anak. Ah, tang, ada ka di aramidan nyo? Awadag, apay ka day. Ay, ibaon kayo kumaagumatang di tatirsena. Kanya ti pagatang mo aya. Dua supot at tinapay, tayo sigod agat gatangagtang. Ah, at ti gatang nyo. Agawaan nyo tayo iso ti ikapik itang agsapa. Naibusan ti sinamon alakom, Shirley. Ay, kaibibus na laang itay tata. Tayelo ti palaman na ngay. Amangan no, kayat mo day tatata. Isudalain ta, jakmit masigurado. No kayat ni Rosalie ti sabali a flavor. Kayat na day jay tata. Kastamat lang ti minerian dami idi na minsan nga imay dito'y tersena. Ganda ni ibusan na tupay ti may sasupot. Aya. Wan tata, iso ano siyak ti da kayo, gumatang kayon. Naimas matlang day ta. Awan ti pagbabaw yan yun o kwa. Ikanak man nga raw iti dua supot na kang. Ay, wan gayam tata. Nabiru ka kung tilistak ang mapukpukaw. No saan abisi ni Rosalie, ibagayo ta umay dito'y tersena, tapno ipakitak dagiti utang na adi pa'y nabayadan. No kasta, at dati utang pa'y gayam ni Rosalie ditaw. Wan tata, dyan duma natawanan. Bayam, ibagak iti kumarem, ta umay dito'y tersenam no mawayaan. Agyaman ak tata, mabit lang mangalak iti supod. Nakabaybayag kamot tatang, imbagakmot kada kayo. Ikapik itang agsapat itinapay ngayon pagatang ko. When taado tinagsaritaan mi ti kumarem. Anya nga'y tinagsaritaan nyo, tatang. Te, may papan iti utang mo, adi mo pa'y nabayadan. Sa anak mo ngayon mo't utang Nabirukan ni Shirley ti mapukpukaw alistaan na. Ha? Ay nawaw? Ha? Apya kasta ti reaksyon mo. Una yan, nagpakita pa ilaang mo't day taalistaan? Kanyat kaya't mo asawain. Di mo ibaga.
Adi mo kaya't abayadan ti utang mo iti tirsin at ti kumaray. Daklagat at day tatang. Unaklakit din no nakalibri ak. Nakalibre matasasawam. Ay na, dakil man tinsaan. Ti utang, masapul na mabayadan. Awan nga rod ti cash ko itatang. Awan ti ibayad ko. Makisarita ka ang itinasaya at iti kumaray. Ibagam nga inutom abayadan. Day ta amin ti utang mo, Mari Rosalie. Nainayon ti bagas nga inut-utang mo ide. Kwa, mare. Anya day ta, Mare? 500 laang batiin tugot ko a kwarta. 8,656 ti utang mo kanyak, Mare. I-advance mo ta 500, ta isupay amay kastay. Sigurado ka, mare. Okay lang ken ka. Wala, Mare. Basta inutom abayadan tinabate. Di ka madanagan, mare. No, at dati kwarta nila kay ko, umay kong tubayadan. Agyaman aklaunay, Mare. Awanan yaman na, mare. At 2,500 nga advance payment ti utang ko, mare. Adamit la ang Gcash ko, Mare. Mabalin nga isend mo ti Gcash ti daduma, Mare. When? Isurat mo ti Gcash number mo, tapno nalaklakalaeng, mare. Ay, dakil nga agpaiso tinaurno nga utang tayo iti store ni kumarik, tatang. Talaga dakil Kasanaw, utang ka nga utang itilako na ide. Agraman meriendam utangam pal. Masapo lang makasaritak ni Oscar, tamang ipauit iti ibayad ko, tatang. Nagsweldo utang at aya. Sapay awan ti 15. Tinpay lang ti pitsa ita. Ay, ibagbaga ko na iti advance, tapno nayunan na ti ipauit na, tatang. Kita ay manakaw. Gusto nga minan ti utang. Iswa dumakkel ti utang mo, takumkumpurmit utangam iday. Uray saan mo ta kasapulan. Ay nawaw, amok dagitan, tatang. Sana masapol nga ulit-ulitin yu. Hello, Oscar. Oh, nag-aawag ka mat bakit? Anyan ti masapol mo? Nagsweldo kayo ka din, lakay? Iton akin sibay bakit? Apay ka day? Ay, nabiro ka na ni Mary Shirley, ti mapukpukaw alistaan na. Dumanon mo tin iti 8,000 plus ti utang tayo. Ay nawa, nagdakkel mo tayo. Hindi pa'y napalabas at awin ti daduma, lakay. Baya, mangipaw-itak to iti pagbayad mo pa man na maalak ti sweldo. Hinagyaman ako na ilakay. Sige, urayik ti kwartang ipauit mo, I love you. Kumusta matandang iti utang dakin ka anak kaw? Nakasingir ka din? Ay, wala na. Nagbayad ti danduma. Nang runa dagiti babasit ti utang na. Tay dadakkel laeng ti utang na ti saan pa nakabayad. Mamuda ka din na nabiro kam ti listaan, anak kaw. Ay, una na. Kinasarita ko nida tapno amuda. Nasaya at mga road no kasta. Ay, gayam nanang. Agpasentro ak ita. Da kayo pa'y lang ti makamo iti istor ko. Ay, kawan na. Awan ti parikaw no may papan iti day tabanag. Saan mo't unay anadagsan day tatrabaho? Tit ito diyo asukli ananang. Siguraduan nyo nga husto. Aramatan nyo ti calculator tapno saan kayo nga agkamali. Mary Shirley, umayak man! Mare, yahoo! Si kamagayam, Rosalay. Ay, imayak man nana, tapno ibagak kada kayo, nakabayad akong iti utang ko. Ay, nawaw. Asinaw ti nagbayadam? Insend ko iti Gcash ni Mary Shirley, nana. Siya pa'y awan ni Shirley ita. Ay, adto iti resibo, nana. O, kitain nyo. Ang mga panunutin nyo, nga gululbudak. Ay, uwan. Ibagak to iti anak kwento nagawid. Intuko na nga min ti cellphone na. Iswadyak masigurado no ada na receive na. Basta naisend ko na, nana. Wan, kasta ti ibagak. Pakisurat latan iti paid iti listaan, nana. Ang mga numalipatan nyo mo.
Ay, ni Sherlyn nun ati makaamaw. Ay na wow! Ada na nga rodon timpakita kada kayo aresibo iti Gcash. Word! Ngam i-confirm ko pa iti anak ko, no ada kwarta na receive na. Ay nanana, isurat mo kit din ti paid. Tapno malpasin ti saritaan. Full payment ti insend ko iti Gcash ti kumare. Dahito lang tinaglakwan yung itangal daw, nanang. Ay, wan, anak kaw. Apay nga, dahito lang, nanang. Kunak man no nagbayad din ni Mari Rosalie, tadamat ten paid iti abay tinagan na. Ay, wan, nalipatak nga imbaga. Insend na kanu ti bayad na iti Gcash mau. Kaano, nanang? Itay lang alas 12. Ada timpakita na aresibo ti Gcash kanyak. Kukuna na full payment ti binayadan na. Ay nawaw, awan mo tinareceive ko akas to'y agatan. Mabangan no, nakapsula ang ti signal mo, anak ko. Awan talaga, nanang. Napigsa mo ti wifi. Da kayo lang ganiti kumarimtag sarita, anak ko. Diya mo, kabisado nga min dahi ta a Gcash. Di ko na ninanang kat insend mo kanu iti Gcash ko ti bayad ti utang mo, mare. Uwan mare, full payment day chay. Isend mo man kanyak ti resibo, mare. Ni, isend ko iti messenger mo mare. Wala, takitaag man. Awan mo't nga min tinareceive ko akas tagatan. Ala, kasano ko mga awan, kat na-isend mo't nila kay kumare. No kasta, nila kay mo tinangisend, mare. Wen mare, inpasend na kadagiti ag Gcash ije sentro. Anya? Eh, insend kun mo ti resibo iti messenger mo. Imposible mo't no awan ti na-receive mo. Amangan mo't no ta Gcash mo mo't ati ayan ti parikot mare. Ay, imposible talaga, mare. Kita am ti Gcash historic. Awan apulos tinareceive ko idi kalman, mare. Na, anya nga ruti kaya mo mare, bayadak manay. Na, awanan lugi akon. Ibagam kanila kay mo, takasarita na no asino tinangipasenda na iti kwarta. Tapno may send na ti transaction history amang panagnag nga adda na send a kwarta kanyak. Ay, nawaw? Ay, sana mabalin ti kasta mare. Apay kumaasaan, kat kasapulak dayjay, tapno mapanagnag akapod no ti bagbagam. Na, sana mabalin mare. Data privacy day jay. Ay nawaw, data privacy alawlaw at umot, mare. Di mo manan ammo ti pangusaram iti data privacy a data. Aging nga awan na send mo nga ebidensya, saan ko pa nga ipaid ti utang mo, mare? Binayadam ka daing ti utang mo iti kumarem, anak kaw. Nalpasin ata tang. Nangig ko tinagsaritaan nyo itay. Hindi na kanupay ipaid ti utang mo. Kasanumot nga min tatang. Awan ka no tina-receive na iti Gcash na. Kaada mo ti resibo. Anya, Siya pa'y laang mo ti umay na kulitin. En at amok ngay. Amangan no ti Gcash na mo ti ayan ti parikot. sapay dakil agatan. Ay, talaga tatang. Sana mabalin at thank you rayjay. Lugi ak mo tinano bayadak manen. Nalpas mo tinan na isen iti Gcash ti bayad ko. No awan tina-receive na, ay saan kun aparikot dayta. Kunak tumot kat. Ay nawaw. Apay adak kaw. Pudno ti atap ko nanang. Idiritso mga minan. Peki ti resibo nga inpakita ni Mari Rosalie nanang. Editad lang matgayam. Ha? Kasyanuan na mo anak kaw. Impose ko iti buy and sell groups. Kat peki mat kuna dagiti netizens nanang. Ay kakasyarita madagos hindi ko marima anak kaw. Isumat lagaya madina kayat timangtad iti transaction history ta data privacy ka no? Nagturad day jay ako marik. No asino tinangipaaramida na iti peki a resibo. Nilakay ko tinangipa Gcash iji sentro kunana ngam ulbod na magayam. Ay nyagatan no awagam nilakay na. Sanod-sudam no pudno ti ibagbaga ti kumarem. Ah, wan nga agpaiso. Awagak man ni pare Oscar. Ni Oscar ka di dayta anak kaw.
Wala nang. Naimbag ko nam. Tada tinumber na iti kumparek. Isuan na lang ang naalak. Hello, asino da ito? Siyak da ito eh. Ni Shirley ang kalugaran nyo. Adala ko makayat ko sa ludsudan kan ka. Anya din jay? Ay, pudno ka di nga. Adain pa Gcash mo pare. Gcash? Awan mo tiyam mo. Apay ka di? Kwa ngamin. Ipilit ngamin ni Mari Rosalie nga impa Gcash mo kano di ta sentro ti bayad ti utang yo kanyak. Kas tinted ko kenkwa na mare. Inpaw it ko iti jeep iti napalabas nga aldaw. No kasta. Talaga apeke ti impakita na aresibo iti Gcash. Kumusta kan lakay? Imawa ka. Takayat ko nga ibaga kenggang imawag ti gayem mo kanya. Asino agayam ko? Ni Shirley Anya? Apay mo't nga ululbulam ti kumarem. Peke a resibo ti Gcash nga impakitam kenkwa na. At dapat impaw it ko nga ibayad mo. Kuang amin lakay. Di... Kitahem bayadam ti rumbang abayadam. Liklikam man di kakasta nga aramid, bakit? Sikan tumat lang ti may babain, no kasta ti aramid mo. Anya di mangmangig ko sayang guseng. Ngagar aramat kay ti peke arisibo anak ko. Awanen tatang. Agdinamagan dito'y lugar tayo tinararamid ko. Ay nawaw. Tsak maawatan. Kwa tatang. Edited lang amin ti resibo nga inpakitak iti kumarek. Sana pudno nga dati na i-Gcash ken kwa na. Anya? Wintang, dayta ti bidot ko. Unay kan anak ko. Ibabain mo matan ti bukod mo abagay. Kinapudno na. Manon arabi adyak makaturturog tatang. Makunkonsensya ak unay iti inaramid ko. Mare, bayada kong ti utang ko. Ay nawaw. Ay agyaman na kamari. Kabaugjanan na. Pasensya kan amare. Edited nga agpaiso day dya resibo. Impa-edit ko iti gayem ko ngamin. Ato ti bayad ko mare. Ikas ko lang tapno malpasan. Saan ba't siguro apeke ti kwarta ngayaw awat mo, mare? Ay, san mare? Pudno a kwarta da ito yan. Ay siguradum lang, mare. Adama ni detektor ko dito eh. Sigurado ak mare. San apeke ti kwarta? Nasayatmat nga rod no kasta, mare. Kahit agyaman naklaunay Adamanan may purchase ko. Likli ka mong ti kasta nga aramid mo, mare. Dakas ti manggundaway iti padam a tao. Uwen, mare. Intun sumaruno. Jakon agpa-edit iti resibo. Ay, nariga mo gayam. No daduma, awan ti peace of mind ta makonsensya ta mutlagayam. Ay talaga, mare. Narigat matla ang akalaban ti konsensya. Isung agbalin tayo kumaapatas iti amin a banag. Di tay agbalin nga agom, mare. Ay nawaw! Aramidem no anya ti maiparbeng. Piliam ti agbalin apatas iti amin abanag. Tapno di na kanto singiran ti konsensyam. Narigat ti agprogreso no adamat gungundawayam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.